hanyuma sheko ni itariki 21 pe 21 niyo nayibonye rero inyuma yaha haheze iminsi 9 kuba yarakagiyemwo nta gitangaza 9 ubwo kuba yarakagiyemwo nta gitangaza kuko kare twari tuzi yuko ari Freka atari wari kare akaba ari nepfo muri site kivuvira ariko tumuheruka ubwanyuma muri Uvira inyuma yaho haci hazi inkubiri y'abafunzwe bagirizwa kudeta batangura kuvuga ko nawe nyine ashobora kuba arimwo biba birabaye tukaja tubiteranya na bitakwira yavuze ati tuguhaye amezi 6 ni utarasa abagenzi bawe ubwo nawe uzoba usange nabo ivyo byose ubiteranije Masunzu arashobora kubisunzu bararikase birashoboka nta kidashoboka reka muri iyi si ya Rurema Uvira ati aka kanya mu minsi itarenga icyumweru kimwe ndaba nisubije umujyi wa Goma yari yatanze le 15 urabyibuka le 15 juillet twarabivuze ivyari bivanye na pression bitakwira yamushitseko yego tukaba twumvishe ngo muri warikare agezeyo tukumva muri he naha agezeyo ngo banabagari inka bararya ariko muri iyi minsi urumva ko bisa naho ibintu biracecetse pe byaracecetse cyane kabisa uko biri kokozi ashobora kuba afunzwe kuko ivyo gupfa biragoye oya gupfa byo ni wabyayubekana canke akaba jewe ndabiha kimwe mu bintu bibiri ashobora kuba afunzwe canke akaba wenyene yaratorotse ntiwibuka ko twigeze kuvuga yuko ariko yubaka inzu i Tanzania nahe ashobora kuba yaragiye akavuga ati ibi bintu ngomba ndabivemwo burundu sinja muri M23 abonkerera kuwe mu mutwe akiyumvira ko gukorera Gitega na Kinshasa impembo nimwe muri zitatu buriya ngo impembo yimbwa n'ubuhiri size ko wavyumvise yego ambabarire sindamwisimbwa mugabe imbwira ava guhiga ifashe ingeregere canke ifashe urukwavu sebuja ngo hita ngo vaho agatora igiti kandi yataba imbwa ntiyari kurufata yego mugabe mukuru ya katoliki igiti niho havuye uwo mugani rero ngo impembo yimbwa n'ubuhiri n'amasunzu yarabakoreye emwe ntavyo atabakoreye yaracafuje ubwoko bw'iwabo yaraburashe yaragizente none raba impembo bamuhaye izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wana batuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wana basanga inyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bakunzi bacu twagarutse muri update zigiye zitandukanye ndi kumwe na Rabine nk'ibisanzwe mu nkuko mumaze kutumenyera hano kuri Gasaro News nagiye mbona ari na benshi bavuga bati ese Gasaro yahinse Gasaro News ko byaducanze ntibikabacange ino ni Gasaro News ya politiki ningewe ntaho nagiye uri umunyepolitiki ubayemwo babiri ubayemwo Gasaro umunyepolitiki na Gasaro showbiz yego nagiye mbibona ku bigano nake nkwana namwe Rabete se iyi Gasaro hari n'abandi banyandikiraga bati twe tuzi ko ari bwenda yibwe ariko se nimumva n'ijwi ryanjye mwebwe baho umuco nyene rumva rwose ahubwo munakore subscribe muze ubwo abakunda politike baje kuri Gasaro News abakunda showbiz baje kuri Gasaro TV abakunda byose nabo baje kuri byose rwose muze mudusure mudushyigikire ntacyo bitwaye Rabi General Masunzu rero bikomeje kwa gatereranza hamwe ejo bundi nibo twete kuwe nawe turi gusoma itangazo ariko mu bivugwa nibivugwa sibyo ngewe iyo kintu ntakizi bavuga ngo amakuru y'abamotari nawe urakaza ko abamotari se akarabisha umaze kabisa umva umaze kubafura rwose ndavyeme n'amakuru y'abamotari nawe uyazi ngo yuko umugabo witwa General Masunzu gashobora kuba afunzwe
na leta ya Kinshasa ngo ntibiri kuvugwaho rumwe aho Masunzu wari uyoboye 3e zone de défense ariko ngo bikaba byarageze gute byaracecetswe cyose byarahishwe simbizi ngaho akaba ari gukora umwungirije nkibaza ririya tangazo twabonye ko ryanditseho General Pacifique Masunzu sibyo ariko ryasinywe Ruventeye sinzi ko biravye neza ayisho byanatevye no gusohoka urarifite Ruventeye shomi ni Ruventeye ntabwo nabize ibaze ko resomye ko nabibonye iyo uri kuraraba gwete uraba byose ukaraba na date d'émission Ruventeye usanga badufashe kuraba abantu barabizi ni Ruventeye pe byumvikana rero ko cyasohotse kera imbere yuko ategwa ikamba gahore sinikete ni telegrama niko twoyita aribyo rero nabonye bamwe yagarutseho bati nyamara ati wabona nafunzwe ati Imana ikabiduhoreye ubwoko bwayo ati ariko n'urusivye se urupfuye naho yo badafunzwe atuye azofungwa da n'urusivye se tako ibyo Rabera ati n'urusivye se urupfuye ariko kabisa bikaba byashoboka ko riratangazo ryanditswe before se shobora kuba ryanditswe before hanyuma bakamuta muri mu minwi bakamuta mu minwe bakamushira mu minwe yararyanditse sha nahita amenya ko rwose wayimpaye kandebe ubwo ngo haye n'uwundi yatawe muri yompe w'umunyamurenge ibyo byose ndi gusoma ni kuri 21 z'ukwa karindwi nivyo mbona abantu baze kudufasha yego nibyo nabibonye ikaba ryaranditswe mbere se ko icyo noneho kimbereye urujijo mbuze uruhengekero ashobora kuba yarajyanditse riteba gusohoka hanyuma yego ni itariki 21 pe 21 niyo nayibonye rero inyuma yaha haheze iminsi 9 kuba yarakagiyemwo nta gitangaza 9 ubwo kuba yarakagiyemwo nta gitangaza kuko kare twari tuzi yuko ari Freka atari uwari kare akaba ari nepfo muri site kivuvira ariko tumuheruka ubwanyuma muri Uvira inyuma yaho haci hazi inkubiri y'abafunzwe bagirizwa kudeta batangura kuvuga ko nawe nyine ashobora kuba arimwo biba birabaye tugaca tubiteranya na Bitakwira yavuze ati tuguhaye amezi 6 ni utarasa abagenzi bawe ubwo nawe uzoba usangiye nabo ivyo byose ubiteranije Masunzu arashobora kubisunza bararikase birashoboka nta kidashoboka reka muri iyi si ya Rurema muri iyi si nta kidashoboka iyi si jewe ndi kumwe n'abongereza bavuga ngo rien n'est impossible kuri iyi si duhonyoriye nta kidashoboka si nawe yari kinani gusumba abandi bose nimba Bunyoni yarakwiwe muri prison mu Burundi nimba Adolphe Nshimirimana yarakwiwe mu kuzimu nta kidashoboka ivyo bintu byaranyiretse ko atakidashoboka ku isi nimba Itirere yarakwiwe mu kuzimu ku isi tukaba tuzi ko n'abandi bakurikira bazogukwirwamo nta kidashoboka ku isi Masunzu rero ni n'umuntu muto kuburyo yokwirwa no mu gasho ka komisariya tureke muri Kongo General Sekwa ntuzababaye ba autoproclame ko ari benshi yego usibye we ko yari yayihawe na kabira nawe akaba yaramaze kuva ku butegetsi gufungwa n'ibintu bisanzwe ariko Rabi ntunganiye gato nabonye impamvu ivuga ko ashobora kuba afunze cyangwa ngo yarishwe uretse ko urupfu rwe ntirwayubekana oya kwicwa ntibyoyoberana cyangwa se yaraburiye irengero ngo nuko hashize ngo iminsi myinshi atagaragara ariko irashize pe ndetse n'ibikorwa bye bya gisirikare ngo birimo gukorwa n'umwungirije abantu bakibaza ati ese yaba aherereye hehe
ino troisième zone de défense ko tuzi ko ari we uyirongoye wa mugani w'abarundi none akaba umwungirije ari buri gutanga amabwiriza ati byaba ari amahoro. erega ubundi impembo ya CNDD FDD na leta ya Kinshasa ku bantu bitwa ko ari abatutsi, ku bantu bitwa yuko ari ababo bitavuga rumwe, ni impembo izi ni imwe muri zitatu: nagasho, no guhunga, yego no gupfa. urupfu. Ivyo rero Masunzu bamuhitiye mwicoroshe, kimwe muri ivyo nico tutaramenya. None se nkibaza yamanuka guvira Eh. ati aka kanya mu minsi itarenga icyumweru kimwe ndaba nisubije umujyi wa Goma yari Ah, yatanze papa. le 15 urabyibuka le 15 juillet twarabivuze Ivyari bivanye na presiyo bitakwira yamushitseko. yego tukaba twumvishe ngo muri warikare agezeyo tukumva muri heha naha agezeyo ngo banabagari inka bararya ariko muri iyi minsi urumva ko bisa naho ibintu Biracecetse pe. byaracecetse cyane kabisa. Uko biri ko kose ashobora kuba afunzwe. Kuko ivyo gupfa biragoye. Oya gupfa byo ni wabyayubekana. Canke akaba jewe ndabiha kimwe mu bintu bibiri, ashobora kuba afunzwe canke akaba wenyene yaratorotse. Yego. Ntiwibuka ko twigeze kuvuga yuko ariko yubaka inzu i Tanzania Tanzania. na he ashobora kuba yaragiye akavuga ati ibi bintu ngomba ndabivemwo burundu, sinjya muri M23 abonkerera. Kuwe mu mutwe akiyimbira ko bomukerera. Kinshasa nayo igiye gutangura kumpigisha urushinge. Ubu rero reka ngende mu buhungiro. Hari bimwe nakubwira ngo impembo ya Kinshasa na Gitega ni imwe, no guhunga, no gupfa canke no munyororo. Ese umugabo bitakwira we yagiye he ko rerutse atanga amabwiriza Bitakwira n'umushinga amateka ari hajya. Hmm? Bitakwira n'umushinga amateka ari hajya. ariko Ikibazo cya nanone bitakwira. wibuke yuko nanone Rabi harashize iminsi bivugwa mu makuru yandiko ashobora kuba ashaka gutoroka akajya muri M23 Bitakwira. oya nuze Masunzu Cyane Cyane ko ko kurambaza ngo- bitakwira. yego. Bitakwira ntivyoshoboka. Nanze ngwisi oya ntabwo ari bitakwira navugaga Masunzu Masunzu wenyene erega burya ivyaha uba warakoze birakotsa bikagutuma utinya abantu. yego Wenyene ubwiwe niwe yishiramwe yuko M23 itomwakira Itamwakira. canke twigwaneho. Mugabo ndisira sampurusa. Voire meme ça 50% yuko yaza bari kumwakira. Nakubwiye ngo nimba barakiye kabira tuzi yego none iboreka kwakira Masunzu gute. Masunzu ntago bikunda Yego Masunzu n'umwana w'icangazi mugabo yari kuba umwana w'icangazi yirimbuye akagaruka iwawe. Yego. Mugabo umutima wiwe ukashobora kumutera kutubahuka mu maso yawe Yego. yishiye. ariko cyane ko urabizi ko rushe twavuze kuri Makenga uburyo ki yashatse uravuga uti kuvuga nabyo bashobora kuba bavugana ati c'est normal ariko nanone tukibaza ntiwasanga aba bakongomani baba barabyumvishe cyo bararitaye mu gutwi bakaba baramukaniye urumukwiye ubwo ndavuga harimo no kumufunga ati aho kugira ngo ujye ujye no Muri kwa M23. yego no kuba wadusebye reka tugushyire mu munyururu ubanze wumve Oya iyo bija hose yaba yaravugana na Makenga yego baba batavugana ikiriho nuko impembo yiwe yabwirizwa kuyironka kuko nakubwiye ngo ukorera Gitega na Kinshasa impembo ni imwe muri zitatu buriya ngo impembo yimbwa n'ubuhiri size ko wavyumvise yego ambabarire sindamwisimbwa mugabo imbwira ava guhiga ifashe ingeregere canke ifashe urukwavu sebuja ngo hita ngo vaho agatora igiti kandi yataba imbwa ntiyari kurufata yego mugabo mukuru ya katoliki igiti niho havuye uwo mugani rero ngo impembo Impembo y'imbwa y'imbwa. n'ubuhiri n'amasunzu yarabakoreye emwe ntavyo atabakoreye yaracafuje ubwoko bw'iwabo yaraburashe yaragize nte none raba impembo bamuhaye niyo no kumubwira bati wende zako ha abandi bati Masunzu tuguhamagaye kangaye ko twabonye bivugwa ko ariwe wagabye ibitero kuri makanika ati ubundi ubona ari gute ko bitazarangira nabi ati kandi yari mwene wabo ubundi Rabi ubona byakoroha ko ababarirwa muri M23 cyangwa twirwaneho akaba yakwiyunga kuri bo yarabiciye ababarirwa ataje gusaba ikigongwe abo yakoreye nakubwiye ngo impembo zabo twazivuze yaba bari bamukundiye ko aza gusaba ikigongwe je ndazi neza ko imbabazi yozirose
yego yofashwe nk'umwana w'icyanke w'ikimaramari ariko imbabazi yo zirose kuko nakabira yazironse nivyo ngoma ndakubwira yego ariko ikibazo abamukoresheje ntibamwemerera kuza gusaba ikigongwe bishobora kuba baramwishe canke baramufunze canke yarahunzeho yoronka n'uburyo bw'ingene yishikana nibisanzwe ahubwo ashobora kuba afunze rero na Bibiliya iraza kivuga ngo uhanurwa kenshi akanka kumva azovunagurwa atagira gitabara nivyo nyene yego nabonye Rabi hari navuga Felix Mweze un agent de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Burundi a été arrêté le dimanche 27 juillet chez lui vers vous savez bien là vers 4 am none icyo ni gitangaza mu Burundi ariko narumewe none saa mu gitondo amaye ntasa ubundi isaha zo gufatwa ni sangapi kubwawe isaha zo gufatwa ni sangapi ntasa ni mudafa ngo par les services de renseignement du Burundi puis transféré à Kinshasa yego par un fort spécial mana yanjye none se uyu mugabo nawe n'umunyamurenge yego ko mbona yaba aziriki none barumwagiriza aziriki kandi mbona abanyamurenge bakaba bariko barasohora amatangazo yuko biyamye FDN yego se ubwo bacha bamwagiriza gukora borana twigwaneho hari bindi uwo akaba araciye haragiye yo Le général Ruboneka chargé de capturer de ses passeports à cette même ambassade. Il serait déjà le présompteur Ndoro toujours Kinshasa. Baranamufunze. None waruzi ngo bari bamutwaye kumupromoting. Bari bamutwaye kumufunga ariko. Ubwire neza Rabi. Yarafashwe veri. Mu saa 10 z'ijoro. Mu masaa 10 y'ubuca. Bamwuriza indege hanyuma agenda Kinshasa guhanwa. Bamwagiriza gukora borana twigwaneho kubera avugana na bene wabo none byabura ubu Rabi ni kari hano mu gihugu cy'u Rwanda uko byabimeze kose nta kuvugana na barundi bo mu gihugu cyawe turavugana nyine ariko none ukagira ngo mbaye hango no kubera bafashe batobinziza bisanzwe ubikora ubizi yuko bagufashe babikuziza nyine nawe wibuke urumva ko yakora muri ambassade bacavuga tugira gukora muri ambassade cyane no kuvugana nabi wanyu yego batumaze nivyo Yesuwe ntabwo byoroshye gusa ntekereza ko nubwo babihakana Rabi mu Burundi aracyariho navuga ibintu byo kuvuga ngo wori umunyamurenge wori iki niko mbitekereza kuko ntago wazira kuvugana n'abantu kubera ko uri mu kindi gihugu ukirongoye ngo ntiwavugana nabo mu gihugu cyane none boreka kubivuga ngo wori umunyamurenge wewe uri iki kandi igisirikare cy'u Burundi kiri kugwana n'abanyamurenge kibazo niki igisirikare cy'u Burundi kiri kugwana natwigwaneho nta mpamvu rero yo kutatrackinga abantu bitwa ko bakorana natwigwaneho abatarakinga nyene sabasi none kuri bo nabasi yego ko biri izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.